Siklod tamo po. Kinlagyo ning ipampo ning anak po ni Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Panalangin laban king Omicron variant. O malugod ming igpa, king pamikatawa ng tao ni bugtong mong anak, ipagana mo kaya kami, ing abera ko. Inge kami magdili-dili, abera ko. Iti impagmula ning kaya kami sika ng lubat tepangan, ing ena kami dapat tumakot, abera ko. Banpakayanan ing pusan mi kimbye, lalo na king panahon, kami pa may kapibangon king kabiyayan, pauli ning pandemyang dintang. Ngening makaambang niya naman mikalat, king bayo ng lupang anting Omicron, abera ko. Karen taong alang sasawang sasaw patlilingap, kareng miriritkan, lalo na karing kaya kaming frontliners, king pangkalusugan, at aliwaming pamangailangan. Panamdaman ni sana ing abera ko, king kooperasyon, at pamakisan metong, ding kaya kaldan, lalo na king pamagbakuna, king pamanupad ka rin tuntunan kaingatan, at biye pamanalangin. Adwan miti kin lagyo ng Jesus, Diyos at tubusal mi kaya bemi. Amen. Virgen de los Remedios, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, kinlagyo ning ipampo ning anak po ni Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Maya paabak po kaya katamungan, pagmasusyantaya po ngeni ing kalimang Domingo ning Kwaresma, pakyabetala po king banalamisa ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan daring makatuki, William and Susan Sotelo, king karelang 33rd wedding anniversary, Pasita Sanchez, batch 77, king karelang 45 years anniversary, BJ Lagman and family, Lito and Lori Sapanta, Marlon, Joyce and Ira Takdol, Elmer and Anita Kura, para king kapasalamatan king Aldoning Kiabaitan daring makatuki, Isabelita Cervantes Sikat, Marvin Marsan, Jacqueline Gonzalez, para king personal akayadwanan daring makatuki, Catherine Soto and family, Maria Sheila Valencia Cruz, Maria Teresita Punsalan, Mario de la Cruz, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Marinel Cabrera, Eleanor Ventura, Windeli Istabilo, Carlito Istabilo, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sara Gocuenco, John Paul De Jesus, para king ligtas apamaglakbe ng Al and Arlene Estaca, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Pedro Morales Jr., Engineer Day Olay, Gracita Bautista, Joanne Lasso, Sheila Valencia Cruz, Baby Saina Loren Hope Matito, Maria Jesusa Reyes, Alvin and Ezekiel Dorps Bostos, Basilica Binuya Quesada, Angelo Quizon, Aileen Buan Perez, Lani Pineda Reyes, Marlon Tuason, Maria Racila Socorro Ronquillo, Claudita Tolentino, Suzette Reyes, Joan Pamela Nang Sison, Luzon Ocampo, Edel Umlas, Sonia Madlambayan Agabon, Cyril Blue L. Galvez, Senaida Quiason, Gloria Panlillo, Jennifer Manarang Canlas, Eller Vitug, Ernesto Dizon,
at ding hanggang kakaluguran at kamaganak ama sakit. Para kay ngalanganggang kapainuan ding kapatad tamong miyango na biye. Bienvenido Montemayor Sr. king kayang second death anniversary. Aquilina Nisio, Fernando Ferrer, Vicente Manyalong, Francisco and Josepa Ronquillo, Princess Sikat, Angelina Maclang, Nenita and Juliet Viray, Mauro and Maura Malonzo, Esteban Sanchez, Juda Manliklik, Mirasol Rason Espartero, Lani Pineda Reyes, Richie Viñas, Josephine Alipio, Ricardo B. Malyares Sr., Norbert Suarez Jr., Heidi Sibilla, Juanita Layug, Carlos Pintin, Salvina Enriquez, Soledad Go, Jose Go, Matilde Hoxon Borja, Dominic Jan Romero, Christopher Glenn Binuya Quizon, Francisca Medina Sunglao, Danly Serrano, Paulina Magtoto, Genemino and Asuncion Umlas, Pacifico Gonzalez Jr., Loretta de la Cruz Villegas, Luciana S. Olalia, Faustina Santa Maria Jr., Renato de Lara, Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tamtangco, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, Florencio Gagi, Erlinda Rufino, Liva Dolores, Cesar, Michelle, Francis, Janet, Yonila Pasing, Julio Peralta Jr., Artrudes Gagi, Felipe Naku, Trinidad, Alberto, Tomasa, Ener, Oscar, Luciana, J. Naku, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit apamuklat.
Kilagyoning igpaam po ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin. maya payabak po. Maya paabak po among. Madalas atin tamong tuksong isipan tamong mas mayap ta ka rin nga liwa. Mabilis tang musga. Nang kay mimimata pa uling ngeusin gagawan da. O tambala mo malinis tamo, kay batila marokla. Itang malupa rin din kining ebanghelyo magdalatang bato. O tating mi kasala makasadyatang masibas karela. Mga pakarinela, uling mi kamalila, uling gusto tamo. In Diyos king ebanghelyo tamo, inarap de kaya yung meto nga babaeng mi kasalang makipangalugod. Enepe makarine, ene inusgan. Nino kaya kayo nga lang kasalanan, munayang masibas. Alang mesibas, uling baluda makasalanan lang. Binili do rin ka lang bato. Metong yamoy nga lang kasalanan ka rin. Jesus. Pero ene besibas, ene pe makarine, ene inulsulto, ene inusgan, ing mi kasala. Kapatad na gayeng kasalanan tamo, liwa naman uling mi kasala tamo. Nang gayeng kasalanan tamo po tang mi kasala rin aliwa. Et alaman na diriyan panahon magbayo. Karing panahon uliniti, tangapan daw yung pakalolo ng Diyos. At karing panahon mi kasala tamo naman, tanggapan tamon kayang kapatawaran. Mitmong kapakumbaban. Magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginutamo. King Diyos sa may payang tutu, pakaluluan ng atamo, king pangapatao daring kasalanan tamo. Dala na atang sana, kimbie, alanganga. Amen. Isipan tala po rin kaya tang panalangin. Ganakan tala rin kaya tamong intensyon. Oy paming atsubanwa, ing lugod ning anak mo, tinaid na atinggap yung pamayla sa King Cruz, banding kapatad na kamtanding ligaya ning pamagbayong biye. Alilan mo ing kaymutan mi, king pamameming sarili. So pan mo kayong abalo miya, inyatu king dalumdum ning kayang kasakitan, painturo kimbie at ning tula, ning paskong pamanyubling mebye. Iti adon mi kapamlatanang Kristong Ginoo. Amen. Liturhiya ning amano.
Pamamasang iba't king libro ning Propeta Isayas. Magsalita ing Ginoo, aginawang dalan libutad ning dagat. Metong apidalanan libutad ning mapanganib a danuman. Delane ing mayupayang armada king kasiran. Ing armada ring karong panggera at kabayo. Miragsala at kapilanman ena pasibayong talakad. Anti ing apining sulu mitdala. Oning ing Ginoo sa sabyana. Kalingwan nyo nala ring bage menga pa pauna. Kareti ena kayo manalakaran pa. Panayan nyo ing bayong bage akakong daptan. Mapapalyari na. Ngeni pa, akakitsyo na. Gawa kong dalan libutad ning ilang, at dinanda kayong batis, amamagos king disyerto. Galangan dako, agyang ding mababangi sa animal. Ding asong gubat at ding ayop a ostrich, puryan dako, potang payagusan kula, ring batis king disyerto. Ban munyedanom, karing tawong pinili ko. Ila ring tawong lelangan ko, para king sarili ko. At ikantara ko, at ikantara kako ing kapurian. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Tuneping makapagmulala ing depat ning Ginoo para kay kami. Mesaya kaming emunano. Tuneping makapagmulala indepat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kami, emu nano. Inyang binalik na kami ning Ginoo karin Jerusalem. Balamuwari, maninap kami mo. Sasagakgak kami at magkanta king tulami. Tuneping makapagmulala indepat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kami, emu nano. Kanita ngarang sinabi, ring bansang manakit. Ing depat ning Ginoo para karela, binang makapagmulala. Tuneping makapagmulala, ing depat na para kay kami. Mesaya kaming emunano. Tuneping makapagmulala indepat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kami, emu nano. Minawa kesanang pasibayo o Ginoo. Anting danom, ababyen ning uran, karing mga langing ilog. Detang menangis inyang tatanamla, sukat lang magsaya. Ngening pupupul. Tuneping makapagmulala indepat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kami, emu nano. Detang tatangis kabang daralanda ing bining itanamda, magbalik lang daralit king tula, kabang sa sakara ing karelang pupul. Tuneping makapagmulala indepat ning Ginoo para kaya kami. Mesaya kami, emu nano. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Filipos. Ing sabla, lalawan kong alang kapakinabangan. Alang-alang, king metong abage, tutong maulaga. Itiyat e aliwa, nune ing ako, akilala ke, i Kristo Jesus, aginuko. Alang-alang kang Kristo Jesus, pibatan ko ing pangabating ning sabla. Lalawan kong antimong alang kwenta, ing sabla, akam kya sana i Kristo, at lubos kong miyabe kaya. Mi pabanalan ko, eking kapamilatana,
ning nanumang kapamintuan king kautusan. Nune, king kapamilatana ning pamanyal pantaya kang Kristo. Itiya ing kabanalan amani batan king Dios at makatalakad king kasalpantayanan. Ing bukod mong buriko, yapin ing akilalake, i Kristo, at panamdaman ko, itang upayana, ning pangasubli ng mebye. At ing miyabe ko, king kasakitana, ban milupa ko keya, king kamatayana. At ayasahan kong, ako mismo, miyabe ko, king pamanyublirang miye, ding mete. Eko sasabihan, king ikwa ko ng tinggap iti, o king ako, banal na ko. Eko pinpatugot magkapilit, ban akwa ko iti, uling i Kristo Jesus, ikwa na nako. Wa, kapatad, eko isipan, king ikwa ko ng apakirasan. Dapot, ing bukod mong daraptan ko, yapin ing kakalingwan ko, ing delanan ko na. At daraptan ko, ing sablang agyo ko, ban pakirasan, ing atyo, king arapan ko. Inya pupulay kong matulid, king pakirasan ko, ban akwake ing premyo, ayalang aliwa, nune ing bie alang angga, karin banwa, ayayawos ning Diyos, king kapamilatanang Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo puban parangalan ing mayap a balita. Itamongan po, sumisi kayo at magbalik-lub kanako, king mabilog yung puso, uling maganak ako at mitmo, king pamaglunos. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimorin. pamamasa king may pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, mintay Jesus king bundok ning Olibo, ing kabundukan at kinabukasan, abak maranon, mintaya pa si king templo. Lepitan dering sa blang tao ka rin, linuklok ki Jesus sa tinuruya karela. Delare king harapan ng Jesus ding talaturo ning kautusan, at ding peka pariseo, ing meto nga babaeng mera ka makipangalugod. Pepa talakarande ing babae king harapda, at ngarang Jesus, Maestro, mera kaping babaeng iti, king pamikalugod. Agpangking kasulatan ni utos ni kakatamong Moses, king antikaniting babae, patenya, king pamamasibas batu.
Nano nga sabi mo tungkol kaya? Sinabi rayti, bandang pakirakpanan. Banatin lang abus-bus laban kang Jesus. Dino ko Jesus. At king kapamilatanan ng talirina sinulat sa king gabon. Sigiran de karela ing pamangutang. Inyay narapan na lang Jesus at sinabi na karela, ninuman ingalang kasalanan kaya kayo, iyeng mumunang masibas. Kaya, dinukuyang pasibayo at sinulat king gabon. Inyading damda, may kolang tunggal-tunggal, may kumpisa king matuang dili. Jesus namo ing melakwan, ating babaeng makatalakadarapana. Minat na Jesus at nga naking babae, nula ka rin, alawaring mitagan metong man, bang matulke ka? Nga nang may kibat ng babae, alapo ginu. Nga nang Jesus ako, manera ka atulan, makona ka, at naka biga kasalang pasibayo. Kapatading maya pabalita ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyon ng ikpam, paninganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. pamagtimpi, king kamwa. Mi kakapali ko pubuntok, mimimwa kayo, mi tatas ko presyon, mi tatas ko boses, daragol ko busbusayaro, lulwala ring mata mo, kamwa pungiti, kamwa ng kay etamo atimpi, etamo apatpat. Ing kamwang ini, madalas makapanasakit ka rin aliwa. At makapanasakit mo naman kaya ka. Magkalma ko po. Manage your anger. Nang kahit yung therapy nga usadang management therapy. Anger management. Try to be calm and be more rational in the face of an angry mob. Ini inggawa ng Kristo. Kaya nga harapan darang mimwang dakalatao, magdalalang bato. Inarapan di Jesus, kukutangda nung nanumong dapta ng Jesus at pakibat, tungkol kayo ng babaeng may kasala. Asahan da, pakirakpanan di Jesus, balang ating abus-bus kayo, bagang may pako king krus. Isipan niyo po, aliwanan man ita mong babayang buridang parusan, buridya naman pakirakpanan ni Jesus. It's a two-way thing. Nung sinabi ng Jesus, pamasibasan niya ang bato, lulto Jesus, eto to king kayang pamanaral keng pakalulu. Isu sinabi ng babasibasan, wala mo lulto Jesus, eto tupat ketang batas ng Moses. Anyang niyang pakibat ng Jesus, siya katumod eh. Wala mo po tang mimay ng asawa mo. Po tayong mimang mima. Ang yan nasabihan mo, mali ka pa rin eh. Katumod. Jesus, naselubungan itang kamuada. Balo nang megtimpiya kaya sarili na. Wala po po tang may asawa kayo, mimaya, sabayan may kamwa. Pareho kayong mimwa. Pareho kayong gugulisak. Alin ako man talaga misabi. Alang marapat. This mob before Jesus were already holding stones and they're ready to stone the woman in death. Desidido na lang, patenda yung babae kay pamamasibas. Kasakit po itan eh. Ing masakit ka rin, naliwa mo itang patenda kay basibas. I could not imagine dying in that way. Masakit ka rin itang kamarinayan, itang pamanusga. Nung manalbe ako pong balita king Amerika, ong ya local, ating po king Amerika, kalupanis, Famas Award, kaya Pilipinas ating Famas Award, di ba? Kareng artista, kareng sine, karin natin lang Oscars Award, no, suero da, Oscars. Nyatang meto ka Domingo, mika Oscars,
Bala mo, festival dereng artista, poreng mga santing pelikula. Ating meto nga MC, komedyante ya. Yung lagyo na Chris Rock. Chris Rock, uling yang MC, Mama Kylie. Unang nangkay kay pa Mama Kylie na, ay insulto na itang asawa ng Will Smith. Will Smith po, action star ya. Actually, yung best actor, kitang bengita, kitang pelikula natang King Richard. Unang nga sabi na nining komedyante, nining MC, Mama Kylie na yung Mama Kylie, binggit na yung asawa ng Chris Rock, ay yung kasawa ng Will Smith. O nang ita pong asawa na kalbuya po, uli pong atin niyang sakit. Naman po cancer pero malalaga siya buwak. Pero pala ko na yung buwak. Ininsulto na nining komedyante. Mumunapin, mailiya pa Will Smith Talinawin na yung asawa na tinalakad niya. Mintay kayo ng tablado. Oscars. At saka na po, timpaling, masigad. Chris Rock, he smacked him. Bali po, kamwa ng atimpi. Na atimpi ang sarili na. Na yung lebanan. O pelabasan ng kamwa na, dinugpaya gamat. Wari kayong basketball. Nino rin mag-basketball kayo. O kaya, mahal ba akong basketball? Potang mag-basketball kayo, nang kayo makapikon. Nang kayo mapali ka buntok. Pangatinod ka gamat. Kaya kang kalaban. O kayang referee. Penasakit mo yung kayabe mo, automatic. You are out of the game. Bali po yung kamwa. Burida rin tao. At yung pong pamag-aral kay China. Beihang University in China indicates that anger is the most influential emotional social media. This suggests that posts displaying anger are more likely to spread and go viral than those expressing other emotions like joy, disgust, and sadness. Potang anong manalbe kayong Facebook o kaya YouTube o kaya tweet, potang manakit lang kanong kamwa din tao, mas breathing i-forward o kaya mag-like lang o kaya si-share the love. King MIT, Massachusetts Institute of Technology Review and Research, looked at 700 million tweets and about 200,000 users on hugely Chinese population. They categorize them as anger, joy, disgust, and sadness. Bali po na ni Pia Kamasiga na champion, anger. Then tao attracted lang kayong kamwa. Something negative. Itang mayap yung mas burita mo din attention. Agad mag-viral. Napo natin kong kesal. 45 years anniversary. Kaluguran ko lang po, taga Santa Rita lang. Binles ko lang retang 45 years. Kaswelo ko karela. Kaila. Kilala mo sir, Ma'am Victoria Tayaw. Kaya yung DepEd. Yung asawa na, Undersecretary King DPWH, Engineer Ed Tayaw. Deng anak da, kayap da. Ating neurosurgeon. Ating doktora yan naman ni Blessing. Kaya ba't ating pong Joseph Attorney ya po. Kaya ba't ang bunso? Accountant ya po. Businesswoman ya. Kaswelo ko po karela, binles ko lang 45 years. Sabi ko, ikabi-check ang Facebook ini, man mag-viral. Ala naman dakal mag-like. Lawen dyan siguro. Nareng may asawang rin 45 years na lang. Mayap lang rin anak da, mayap lang sinuyo kaya gobyerno, may retire na lang. Pero, lumawi ka nga liwang balita, may asawa lang, may kawanila, may patela, may diborsyo lang. Ay, kaburida ka reta, o ita maging front page siya po ita. Itang kamwa, tampate, tagimayap. Kapatat, kikatang ebalhelyo, tuturo na katamo. Settle down with your emotions. Let it pass. Pota kating mimwa, palabasan mo, mo sasaganan. Baluyo pureng dem bambu, den kwayan. Apan sinyo pureng kwayan?
Then choir, ang diyan payat-payat lareng choir, payat lamo. Pero po takating daratang nga bagyo, da sasaganan. Dudukula. They bend. They allow it to pass. Da kalupa rin kayong mangga, sagananeng angin, o kaya nga kasya, patula ng bagyo, bibubulag tala. Jesus, dinatang larening mimuala, papatending babay, magdala ng bato, nang gawa ng Jesus, dinukuya, at sinulat siya kayong gabon, to disperse the anger. Other than that, niya dinukuya kano, eneburing lawen ng babae, kasi po tang linawe me, bala mo mi pakarine yung babae, niya lawen nyo man po tang pakarine da katamo, tatakpan niya yung lupa yun. Yung darita, face saving. Kaya kang lagyo, may buring masira. At Jesus, linawin babae out of respect. May buring usgan. Nang kaya ang diyang alaka sa sabyan, keng lawe mo with your eyes, menus gana ka. Gusto ya? Nang kaya nung ano mo, linabas itang tao ngayon buri, kabatatyo kayo. Ko man misasabi, may paglalawe kayo. Ha? Balo yun Ne, Kausander. Kanya na niya sa, nung paglalawe-law, yapi na ito. Linawe Jesus. Ang diyang keng mata na, o keng salita na, inusga. Let it pass. We may be wrong in our approach, even when we are right. Lenya itang halimbawa ko, itang artista, Will Smith. Api naman usto, inusulto na yung asawa na, o nga tinyang gewang usto. May nikikeng ang tablado, tsaka na pena sakit, itang tao. No sana nga mo migtimpiya, lintoy pang bida. Siguro pek sabyan ng masales, kaya ba na rin awards, mas masanting pa. Ning kahit ilang kasebyan, potang mimwa ka, mamilang kang 1 to 10. O kaya mamilang kang 1 to 100, dumimwa ka mimwa. O kaya, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Keng psychology, sabihan da, king utak tamo tingaw sandang amigdala. Kanya pong utak tayo, iya ka nung mag-process ka rin emotions tamo, particularly anger and fear. When there is a trigger, yan mo, may nasakit ka, o kaya may insulto ka, baya miras kita ang amigdala, baya mag-react. E naman kabud mo it takes some seconds. Anya nung mamila ka pang 1 to 10, milabas na makone, itang kamwa mo, na maging matindi. Jesus bent down for the first time. More than counting, he just wrote, Google, siguro, baka nita, mimwa, no seganan kamwa. It was also face-saving for the woman. He did not look at the woman and did not add hurt to her shame. Ngini, no magdalang bato rin tao. Nauso itang magdalang bato, tsaka do babasibasan, ala na pong gagawang makanita. Pero atin pong bayong ngini, kausandang digital stoning. Nanya pwedeng digital stoning. Kunyari mo, ikit may keng Facebook, itang tao, i-like me, mambalo ng tuto. O kaya mag-comment kang masakit, may mangkilala. O kaya i-forward me, share me, itang storya ni taong ipakarine. Katulantaya, kalyantaya, anti mo na mong besibas kayong panahon na yun. Personal guilt must be processed well. Kaya katang batas ng ating abogado kaya ni Sabiana, you are innocent until proven otherwise. Innocente ka hanggang ngayon napatunayan kayong usgado, tunay kapin mi kasala. Mo itang kabud miya mo tildo, yan kasalanan na, yapi na. Makanya ni gagawa ng social media ngayon. Do not participate in what they call instant public judgment. When reacting unkindly comments, mag-like tamo forwarding unfair tweets.
let your rage pass. Potang mimwa ka, balabagyo, palabasan mo. At ko pong kumpisal kaya kayo na. Bali po potang mimwa ko, mimimwa ko naman po. O nang iyo mo papansin. Potang mimwa ko, gawa kong text. Sulat ko ang gamburi ko sulat. Sabyan ko yung sabyan. Kaya makaba yung makaba. Potang mayari na ako kitang text. Padala kay sarili ko. Kaya padala kitang tao. Padala kay sarili ko. Ipas na ako ni. Kaya ba't nanita, the next day, basan kitang text ko. Ma'am, namoy kaya pedala nga ako. Nung ali, masira na kay pamikaluguran. Nung ali, na nakapagsabihan. Nung ali, mimuaya naman ka na ako. Marine ako kay sarili ko. Pero pasalamat ko, palabasan ko itang kamwa ko. I did not hurt the person in our relationship. Lenya po keng Genesis. Kanitang mi kasalay Adan ang poyeba. Bayo no pelakwan Jesus, bayo no pelakwan ng Diyos tagapaglalang. Before God banished Eve and Adam from Garden of Eden, ana po, the Lord made for man and woman, his wife, garments of skin with which he clothed them. He covered their nakedness before he sent them away. Bayo no pelakwan ng Diyos, dinenanong imalan, eno pe makarine, eno sinira, bayo nala pelakwan. Restoring the shamed woman, nga naning anang Jesus, neither do I condemn you. Go and sin no more. Ang yan detang, may kataduaya dino ko Kristo. Kadakaduan do ko, gana. Nino kaya kayo rin alang kasalanan? Sige, masibas kayo. Kaya ba't dino ko yung pasibayo? Ita ka nung kaduan ng pamando ko, it was restoring the shame of those angry crowd. Sige nga na, nung bisa ko makoy, ako lawen. Panita balo mo, nung nimi kasali, ako balo nino, basta may ako nalamo po. Nala naman linawe. He was also restoring the shame of the angry crowd. And they dropped their stones. Napunggawa da, binili dala, deng batuda. Baliw po, at kung kaluguran na pare, inglagyo na Father Larry Sarmiento. Metene po, dyan ang pandemya. 65 years old yan, Father Larry. At niya sasabihan parati, Father Larry nga na, o nang medyo po tayo magsalita ya po, Father Larry, brusko ya po eh. Ay, makinuman niya kayong kanto. Nga na nga po, Larry, loko. Masakit na imbye. Muno pasakitan deng alawang tao. Pasibaywang kaya po. Masakit na imbye. Etano pasakitan deng kaparatang tao. Nung malatinang bagay, etana papadagulan. Masakit na imbye, mo balo nang dadalanan ng tao. Nakamakyabe kitang kasakitan ng dadalanan. Lalo na rin kalulu, lalo na rin mayla, lalo na rin magkamali. Jesus is not telling us not to seek justice, but He's seeking justice in a human way. Tang maya pa paralan. Iniakpan, walang kepo ini. Be careful. Your strength can be your falling. May repeat, makakalala ka. Ingke ka grasya, iyang maging kang Canaan. At pamagkamali. Then ako example, kayong buri ko sabihin. Kunyari mo, malinis yung bale mo. O iting grasya mo. That's your strength. Minta kayong metong abale, naman malinis. Kaya ba't minusga ka kayong pilubluban mo? It is already your falling. Kunyari mo, masipag kang masipag. Iningabi mo masipag. Makapagsalita ka laban kaya, uligi ka masipag kaya liya. That is your falling. Kunyari mo, biyasa ka kayong eskwela, matas ka grade. Mababa ka lawi ka rin, anak ka, mo kasing biyasa. That is your falling. Itang grasya mo, yung panibatan ng pamikasala mo. Kunyari mo, makwalta ka. Salamat din Diyos.
Pero uling may kwalta ka, ang nakakababalawi kareng mangailangan. May kasala ka, uling kikaya kang grasya, mo ikitin pa mangailangan da rin ka para mong tao. Be careful, your strength can be your falling. Pwedeng mapanyimba ka, mapangadi ka, atsukang-atsuketi, banal ka. Grasya yan, salamat. Asa ganun may meto nga tao, man sisimba, migtas ka kile. At saka sinabing, ore ni Reng, sisimba. May kasala ka. Itang kabanalan ng grasya mo, medyang dalan, ning pamanusga mo ka rin aliwa. Yan ta sinabi ng Jesus, nino kaya kayo nga lang kasalanan, masiba siya kay mabay ngayon. Bali po ninyo nga lang kasalanan, Jesus mo, yang nga lang kasalanan. Yang ating karapatan masibas kay babae nga ita. Pero aline, petulan, ena pekuran, ene kinondenan, ene persalanan. Kapatid, pakisabi ko sana magintang magandang aking balang meto. Nung ating magkamali, paano payatala? Nung ating ginawang bagay ang mekas panasakit kaya tamo, palabasan tamo. Because anger management is about timing. Timing itself is wisdom. It requires patience, pamanaya, and a deeper understanding of the situation and the person. Pakintindihan me pamo, in kabilyana. Choose your battles well. Pilinan mo na yung pakyuran mo. Pilinan mo na yung patulan mo. Hanggang bagay nga sasagaran mo, pakpaten mo. After all, life isn't measured by how many times you stood up for the fight. It's not about winning many battles that makes you happy, but it's how many times you turn down and choose to look the better side of the direction or to the better side. E mo pinili laway ng marok, linawi mo yung mayap. Life is too short to spend on fighting. Makuya dyan biyeta mo para makpateta po. Di takya yung oras tamo, gamitan tayo pawarikin, pamikipate. Fight only the most important ones in your life. And the rest, you can let go. Iti po yung kikatang maya pabalita. Kikatamo sanang kamwa, etamo mikakasala. Iti yung kikatang imbitasyon, kikatang misa ngeni. Kilagyo ng igpam, paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ipasyag tayo po, ingkaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ni Banala Espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepayta siya banwo, makaluklok, wanan ning Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bamukum ka rin mabye ang pomenga mate. Sasalpantaya ako, king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bie alang angga. Amen. King lugod na ing Diyos, pag nasa nakatamong parating magbayo yung yato. Panaligta kaya, kikayang pakalulu, ing kaya katang nasa, ating kaya kapatid ang mga kailangan. Nga ta kung makibat, ginuning biye, kaya kake manalig. Ginuning bie, kaya kake manalig. Para king Santa Iglesyang kaluguran mi, banking yato mi, maging metong yang lugal at metong atanda, ning kapatawaran at pamikasundo, manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, kaya kake manalig. Para kareng manatul at ding miyatulan na, manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, kaya kake manalig. Para kareng sirapi bale-bale at para kareng pamilyang misasan metong, manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, kaya kake manalig. Para kareng mesugat pauli ning kasakitan ning bie, at para karetang manatiling ating kapanaligan, manalangin taking Ginoo. Ginuning biye, kaya kake manalig.
Para ka rin atsuking kapamahalahan, dinandasan ng pansin, ing pamangailangan ding tao, at elulupigan, ing ninuman, king karelang upaya, manalangin taking Ginoo. Ginuning biye ke kake manalig. Para ka rin komunidad tang Kristiyana, ban manatili tayang tatanggapan, ing ninuman king metong at mitmong ganaka at lunos, ipanalangin taking Ginoo. Ginuning biye ke kake manalig. Ngeni po, adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Ginong Diyos, pasalamatan da ka, uling pekiramdaman mo kami, at pepakit mo kaya kami, ing pamibabata, ning kaya kang pakalulu at kapatawaran. Kapamaladan ng Jesucristo ang ginumi, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ng Eucharistia. Manalangin kayo kapatid, bandating kaya katandawon, matanggap lahat pa ng Diyos, igpang maipayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo itindawn karinggamat mo king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O lubos mayupayang Diyos, iti sanang sakripisyong darawon mi, ilakono ring kasalanan, ding dininan mong sala, kapamilataning, kaya kaming pangabinyag, Kristiyano. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Gino manatili kaya kayungan. At kaya ka Yat antimurin. nayo reng pusoyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos ay ginutang. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati numan ka rin. O igpa Diyos nga nangangat lubos mayipaya. Adwan ming ipasyag mi ing kasalpantayanan mi. Kaya ka kapamilatanin pamagtimpi mi king sarili mi. Kailangan supilan mi at ing kaya kaming pamikasalang ugali at apat-pat mi ing kaya kaming ketasan. Kailangan ming ipakit karing tao nga tiyo king kapamilataning kayapan na bibiyem kaya kami. Ulinita kang beding sa Blancoro ring angel karin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya lain makyabe king alang tuk na ming pamamaya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta.
Tunay kapin banal o igpa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami maliyalang katawan at daya ni ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat siya keka, piraso na et binyene karingkayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananya, iti kanawang katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bating apunan king waning kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya, nimbay talang hanggang di pa namibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao ban kanita mi patawanan na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayong misteryo ni Kasalpantayanan. Inyang yeni gaganakan mi o igpa, impamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon mi kaya kayong tinapan ng biyat kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, pepalyarin mo kaming matampang talakad arapan mo, bansa mo iyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang, misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpain sa iglesia mong makalaganap ing meto yato. Ban mi ganap ikeng lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Torrentino, kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari, at ding hanggang malugod na susuyo at sasaw, magobra para king kaya kaming kasalpantayanan. Lalong-lalo na kaya ni king parokya amin, king Banala Cruz. Ganakan mula ng banding kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang mayang uabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayong esposo. Ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian, king kaya kabanin panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tuto kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo king igpa, king panalangin, tiro ng Isus kaya katam.
Mikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Umat king kasaupan ni kaya kang pakalulu para di kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligadigan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristo kaya kaming talapangabos. O ginuming Kristo, sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, no nelawan mo kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo ang pangbilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimony. Pasyagta ko, mika kametong tamo, king kapayapan. Kapayapan ko kaya ko. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo Jesus, sa milalako, king kasalanan ng yato, noon na rin mayaos, king apunan na ning kordero. Ginoo, ay ako matampang tanggap kaya ka, dapot, yagkas miya yung amano mo, kumayap na ako. Dapat ay espiritual a pamakinabang. Ho Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit ken sablang bage, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan in sarili ko kaya ka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Manalangin tamo. Talakad tamo po. O lubos may payang igpa, kapamilataning sakripisyong parati misanang manatiling kasanmetong ng Kristo ay anak mo. Apira kayaran mi, katawan at daya, uling niya ang ginumi, manggaman kay ngalanganga. Amen. Lukluk tamo po sa guli. Daratang na po yung Semana Santa. Keng Sabadong Bengi, King Clark, St. Joseph, ang po King Margot, alang misa, ala pong anticipated mass, King April 9, uling we cannot anticipate Palm Sunday. Itang pamamendisyon King palaspas, tayo pwedeng gawan Sabadong Bengi. Domingo yamo po ito. Anyang kikatang pamamendisyon palaspas, King niya pong April 10, Domingo, magmusaya pong alas 6 ng abak. Kaya taking kikatamong eskwelahan, elementary school. Kanila po mabendisyon, kaya ba't magprosesyon tapong papunta kayo. Nung dinatang tamong bayo las 7, umpisan ta na yung misa, mapay nawatang bagya. Kaya ba't po, ing Domingo nga ita, atin tamo pong second collection para kayong alay kapwa. Nepo. Usually kagawan din ni Miyerkules de Ceniza, Ash Wednesday ang po pang Passion Sunday taping palaspas. O na nga ako gawatan niyang metong itanam kayong palaspas kayong susunod na Domingo. Nung ating ko pong ibiye kayong kolekta, pagleleya po ito para kayong alay kapwa. Iya po yung kikatang programa para kayong sakop, para karang sasopan tamong mangailangan. Kaya ba't po ating tang misang Lunes, Martes, Merkulis Santo, impong Lunes, sponsor de pureng Clark, na community, ilang magkanta, ilang mag-serve. Nung makasimba ko po, mamaya ko recollection, kaya ba't naning misa. Kaya ba't po Martis, deng mag-sponsor, deng keng Deka. Ilang mag-serve, ilang magkanta, ilang mamasa. Agad ako pong magsakripisyo, makiabeta po. Kaya ba't po Miyerkules Santo, deng naman na Margot. Ilang tigtig, ilang magkanta. Kaya ba't ating Lunes, Martis, Miyerkules, ating pong recollection, mini recollection after the Mass. If you want to stay, or ang aliwa online, I just want to give some reflections. Yan naman na sigurong sharing tamo bilang parokya. Kaya katamo po kareng aliwa. Kaya ba't po itang April 8, Biyernes, yan daratang ang Biyernes, rin tapa po metong pang Station of the Cross na po. Bandaya pong purok 6, tuyo po ita. Kaya tatapong basketball court magmisa. So, nukan tapang sa kanita, kaya purok 6. Mong high school po. Kaya eskwela, awak kitang eskwela, harapan dari Kong Noel, Maniti. High school. Kaya ba't pababata kita kaya purok 6 na po. Kaya ba't po, isundo tayo po itang pamanosbitis kareng apostoles. At kaya ba't napunita mika pamagsadyata mo kayong altar, iyapi na po yung pamagsadyata kanita sisilim para kayong bisita, iglesia. Ita pong Biyernes Santo, alas 5 ng abak, at ita mo pong Station of the Cross, magsakin deka, palupuketi. May patagong gagawin di pa naman indalan, pero siguro naman kitang Biyernes Santo alang masyadong marakalasakin. Yung kitang Biyernes Santong Station of the Cross, Mamsaya Deka, Margot ang kakin, medyo makabay po. Alas 5 na yung ganing aldo, mangumsa. Kaya ba't po itanggat pa na po na dintang balamo po itang ritual for veneration of the cross, alayang misa yung Biyernes Santo. Dapat kaya ba't nanita at itang prosesyon. Nepo, at ang alas 6. Alos at luna akong banwa keti, papuy kiting prosesyon keti. Uling may ngalabasan na banwa, pandemic, nepo. First time ko pong akit, deta po ating dating karo pong imahen, pagsadya, yula po, check yo po rin kaya kayong generator, nang kahit ang generator po, tang malambat nung yung magagamit, itang gasolina, kaya mas takaplan po, sadya talaman po. At ita po kanong Sabado, ita kanita Sabadong Bengi, at intamong Bihilya.
para keng panaunan ning pamanyubling mebya. I-announce ko na lamang po later on the details of Easter celebrations. Okay? So talaga tamo po at bendisyonan tayo. In Ginoo manatili kaya kayo ngan, At kaya ka antimo rin. bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonano rin kaya kayong pamilya. Kilagyo na ning igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. In kaya katamong misa, bidawne. Umetamong mabiyasang magtimpi, king salitang kamwa, bansa ng etamo, mikakasala. Salamat, King Diyos. Pattern kami